Hello guys, الله هوريان بخير بينو بو فيديو كينوي. For today I'm going to teach you some different ways instead of using how are you. Some of them are some synonym, or sometimes you have to use this different expression and different phrases in order to have grade someone, how they are, how the things with them are going, okay, especially when you ask about their family. So stop using how are you, try to use the thing that I'm going to tell you right now. Okay, now let's go and start it. Okay, so we have 10 ways and to ask how someone is. For example, how are you? Okay, we already know this. Aman Azani. How's it going? How's it going? Okay, how ya doing? How ya doing? Emma la how you doing يا بلام ليرة informal way كبو هنديك لو شكان حسب كان هندي السبيرلا أبن ياخدو شكان كورتر أكنو بوج كلكاتي قصة كردنا خيرات الدركة يوكو بيشو تركوا أما جنبيوا. So how ya doing هكو تبلي how are you doing يعني شونيت. How are things شتكان شونن. Okay, how are things. How's life جيان شونا. Okay, يعني جيان شونا بزري. دانيكي كمان الله how's life tricks you يعني شون جيان ماملا لقلا كما دانيكي توزك چۆن بڵێین گرانترە بەڵام لێرە ئادم نەکردووە بەڵام ئەتوانن وەکو زانەری لێ خۆتان بینووسن. Okay, how's life? How have you been? How have you been? Okay, how is your family? خێزانەکەت چۆنە. What's up? What's up? چینیە. Okay, یاخود هەنە جار بەمانەی چۆنی لە جاتی چۆنی بەکارێن. What's new? چی نوێ هەیە. What's new? What have you been up to lately? يعني لەم کۆتایانە بە چیوە خەریلی ها يعني ئەمە نەتوانی لە جیاتی how are you بەکاری بێن لەوانەی هەر بڵێیت چۆنیت ئەتوانی پرسیاری جیاوازتری لێ بکەی باشە شتەکان چۆنن ژیان چۆنە چی هەیە چی نییە چی تازە هەیە. Okay, ئەتوانی ئەم دەڕێگەیە بەکاربێنی کاتێکەوە بپرسی لە کەسێک کەسەکە چۆنە وەکو پێم وتن سەوە هەوڵ بدەن هەموو کاتێک شتی نوێ وا ڕێگای نوێ وا سنتێنسی نوێ بەکاربێنن کاتێکە قساکەن بۆ چکەمەوە کە ئینگلیزیەکەتان بەرەو پێش ببەن. So if you like this video you can practice it in the comment or you can use in your daily conversation. So till the next time, have a good time. Bye bye.